इमेज पाउडम मियंग ताबिरिबा सिंगबु बिनिताना तराम नोक्सा बगलोयना खुरुमजरी पाउडम असगी मरोयो पाउ ओइना नागा पीस टोकना मणिपुर की सक्तमदा करिगुंबा अमतदा काहेलकप यारोय हाइदुना मफम कयादा ह्यूमन चेन सेम्बा अमदी जेक्सिन मिफमसिंग चथनाख्रे निपो हुमदरक सुबा खा मणिपुर ड्रामा फेस्टिवल 2019 की मना मथुंग ngasi yenthokre लोइनना महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर फडणवीस फम थादोखरे हौजिक मपुंगयो पालोबिरसी इंडिया लेंगा अमसुंग एनएसएन आईएम सथरिबा पीस टोकी वरोइसिना मणिपुर की सक्तम काहेन बयारोय हाइबा खोलागलोयना कोकोमी लमजिंग मखादा मणिपुर पुंबद सथरिबा सेक्शन मिफम सेक्शन मैरा खोंगसत नोम नोमगी कंसिलकली खोंगजंग असगी मनुंग चना कोकोमी लमजिंग मखादा कोऑर्डिनेटिंग बॉडी खुराय खुसमनरगा मोइरांग कंपु साजेब मखा लेकाय नुपिलो टॉप खुनौ मैरा पाइबी अमदी मोइरांग कंपु नुपी थौदांग लुपना सेक्शन मिफम फमला मतुंगदा टॉप खेवा थोंखोंगदा ह्यूमन चेन सेमदना लॉन्ग लिव मणिपुर की सक्तम कायबी यारोय इंडियाना मणिपुर थुगाइना बसिनगनु हाइदुना स्लोगन क्या लाउदुना ngasi खोंगजंग क्या संगसिनखी सोइबम लेकाइदसु मियामना ह्यूमन चेन सेमदना कोऑर्डिनेटिंग बॉडी खुराइना सोमबुंग कबुई साइरेन सोमबुंग खुनौ चिंगारेल तेजपुर सोमबुंग थोंखोंग योरबुंग कंगला फकनुंग सगोलमांग पौराबी मनिंग यास्कुल वाइरी नुंगई हुइड्रो मैरा पाइबी सिंगना सोमबुंग बाजारदगी हौरगा सजीवा जेल मपा फाउबा मैराय खोंसा अमा चटकी खोंसा अदुदा इंडिया लेंगा अमदी एनएसएन आईएम अनिना पीस एकॉर्ड की वरोइसिन पुरकपदा मणिपुर थुगाई खनगनु हाइबा स्लोगन क्या सुलाउकी मणिपुर पुनबुली सक्तम मणिपुर पुनबुली सक्तम कोकोमी खोंजंग सगोतना केबीएस ब्रिकफिल लांजिंग अमदी केबीएस लांजिंग पासोय लमखाइना सिंदुना लमदमदोंगी मेरा पाइबी सिंग सरुक यादुना पासोय पार्ट 3 दा लमदमदोंगी मियामना सेक्शन मिफम पांगथोखी सिटीजन्स क्लब सबम लेकाय वांखै कुनौना सुसिंदुना सेक्शन मिफम पांगथोलबा तुंगदा पासोय गे कोइबदा मियामगी सेक्शन खोंसा अमसु चटकी नगागी वारोइसना मणिपुर अपुनबगी सक्तमदा काहेनबा यारोय हाइना ngasi कोकोमीगी बियंग मखादा फिल्म फोरम मणिपुरना सिंदुना लमफेलदा लेबा फोरम असगी ऑफिस ममांगदा सेक्शन मिफम फमख्रे सेक्शन मिफम असदा कोकोमीगी कोऑर्डिनेटर सुनील करामना हाई नगागी वारोइसंदा मणिपुर अपुनबगी सक्तमदा सोकपा यारुम लगनी हाइबसी कोकोमीगी थाजाबा अमनी मरमदी कुमजा 2015 की ऑगस्ट 3 इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरलोक्यूटर आरएन रवि अमदी एनएसएन आईएन की लुसिंगबा मुइबागगी मरक्ता तौनखिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतुंगदा एग्रीमेंट असगी मतंगदा इंडिया गवर्नमेंट फोंदोरकपना अमा एनएसएन आईएम ना फोंदोरकपना अमा तौदुना मणिपुर मियामदा चाउना सममना हंदुना लागली मसना मरम ओइदुना सही तौनरिबा नाकलनी की मरक्ता अमदी ओइदबा ngang यावरे हाइबसिनी असिगुम फिबम असिदा मणिपुर मियामनसु फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मनुंगदा करी यावरिबगे हाइबसि खंगलो हाइदुना हंगबदु ngasi फाउबा इंडिया गवर्नमेंट ता तक्सिनदुना लाखिबनी नागालैंड नागागी वारोइसिन पुरकपदा मियामना येते तौबतबु इंडिया गवर्नमेंट अमदी एनएसएन आईएम अनिगी मरक्ता सानरिबे वारी अदुना मणिपुर की लमगी वारी यारकलबदी याबा सुंगम ngamloi नागा पीस टोकी वारोइसिना अतोपा फुरुप सिंगी इंटरेस्ट ता सोकदबा थबक्ति तौबा यारोय हाइकी सेक्शन मिफामदुदा फिल्म फोरम मणिपुर की चेयरमैन मंगोल जाउना हाई महरोल दगी लमदमस्ता मसे मनावगुमना लेमिनरिबा फुरुप मसलगी मरक्ता इंडिया गवर्नमेंट सिंगसेप थादुना खाइबुंग ताहनबा होनरिबा सि याबा ngamloi एनएसएन आईएम अमदी इंडिया गवर्नमेंट इना वारी छनबा मतमदा मणिपुर की अपुनबगी सक्तमदा सोकदबा वाफम यावरगदी फिल्म फोरम मणिपुरना सुया याबा ngamloi कोकोमीना संगसललिबा खोंजंग असिदा इंडिया गवर्नमेंट मखा ताना तारक्तबा तारबदी कोकोमीगा लोयना मियामना संगसलकपा खोंजंगसिंगदा फिल्म की लमदा लेरिबा थौमी खुदिमुनसु लेतना सरुक यागनी हाइकी इंडिया लेंगा अमदी एनएसएन आईएम अनिगी मरक्ता चथरिबा नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वारोइसिन पुरकपदा मणिपुर की हौजिक लेरिबा ngamkhai एडमिनिस्ट्रेटिव सोशियो इकोनॉमी अमदी
cultural setup karigumba hirang amatada akaiba piba yaroi haina ngasi kaksingi tongan tongamba school singi mahiroi singna school mamangda tholoktuna human gen semduna khongjang changsingkre kokomi gi lamjing makhada jangbo kakching amadi aksu kakchingna sinna pangthokiba ngasigi mahiroi singi khongjang aduda saruk yakiba kakching school sing adudi kakching public school PR English School kakching MMS Genius Academy JRD Pachikas Academy Victory High School Grace Cottage Academy kakching Model High School amadi kakching Higher Secondary School ni ngasigi mahiroi singna human sen semdun sangsing kiba khongjang aduda mahiroi singna Manipur gi apun bagi saktam kahen bayaroi long live Manipur imaleba na yai phare haibana singba kholau kaya su lauki Yairipo ke club tarani thogi apex body amo riba joint committee on people's welfare Yairipo JCPWY na sinduna ngarang numidang Yairipokta naga peace toki aroiba agreement sign tongnabada yanakibadu kari wafamda yanakibano haiba lebak miyamda khangalu naga peace toki waroishina Manipur gi apun bagi saktam kahen bayaroi haiduna miyoi lising anirom na meira khongsat satkre Chandrakhong Phanjakhong Ningel Kakyai Leirongthel Malom Mayai Kaithel Khoirong Kekru Bamo Lekai Leimanai Top Poirakhongjil Bisnunaha Bamo Leirak Siphai Lekai na singba lekai kaya sigi Maitai amasung Muslim gi club amasung Maira Paibi kayana magi lekai dagi Maira khongsa asi laknaduna Yairipok bazarda pulab matungda Manipur gi apun bagi saktam kaibi yaroi Bharat Sarkar gi kanglup naiba thausil yaningde long live Manipur haiba kholau singsu longminaki makha tarakpa kokomi gi khongjang singdasu joint committee on people's welfare Yairipokna mapung phana sagotkani haina committee na phongdorakli kokomi gi miyang makhada ningol club hairona khusatnaduna ingorok apunba Maira Paibi imalupna sinduna NSNI amadi Government of India anina sanariba peace talk asina karigumba makhalamatagi akaiba Manipurda pirakpa yaroi haina Maira rally gi section khongsat masing yamlaba miyamna ingorok hauraga nongpok sangmai bazar phawba satki khongsa aduda Manipur gi apun bagi saktam kaibi yaroi kanglup naiba thausil chathaba yaroi framework agreement ki warol miyam khangalu amadi long live Manipur haiba kholau kaya su lauki Langmaidong Dramatic Union LDU na Manipur State Kala Academy Imphal khusam naraga sinna pangthokiba nipum doirak suba kha Manipur Drama Festival 2018 gi mana mathum yenthopagi thoram ngasi Langmaidong Dramatic Union gi holda pangthokre Lila Kanglup tara marina saruk yakiba festival asigi mana mathum yenthopagi thoram da kaksing asigi MLA Y Sushandrana chief guest Hianglam asigi MLA Maniko gi chairman Y Rajesh Syamna chief host Manipur State Kala Academy Imphal gi Secretary L. Kishorjit na co-host amadi Langmaidong Dramatic Union gi Chairman T.S. Ngobana function gi present oina saruk yaki Festival asigi Best Production Liberty Theatre Kaksing na theater asigi play Lampi A Posthumous Daughter na taki Second Best Production na Yumjau Lairembi Dramatic and Cultural Union Khagempali Hudom Laikai na takre Makoina utkibalila aduna kanagi damak haibasini Best Director da Liberty Theatre Kalsingi Uttam Kumar Naurem na phangkre Best Scripter Lampi gi aiba Liberty Theatre gi Buddha Singh Thamna Best Actor da Yumjau Lairembi Dramatic and Cultural Union Khagempali Hudom Laikai na sanaba play kanagi damakta mangal gi role laukiba T.S. Nabasandra Thongju Nabana taki Second Best Actor na Liberty Theatre gi play Lampi da Sentak Purel gi role laukiba and Mahesh Kumar na taki Best Actress na Liberty Theatre gi Lampida Lampi gi role laukibi Santhelembi Moirangthem Second Best Actress na Yumjau Lairembi Dramatic and Cultural Union gi Lila kanagi damakta Laren Tombi amadi Thazamambi gi role laukibi R.K. Romila amadi Juvenile Theatre Kongba Kheti Laikai gi Lila Mang Masjid Itihas Masjid ta Thambal Nugi Mama gi role laukibi W. Apana Devi na takre Best Supporting Actor da Yumjau Lairembi Dramatic and Cultural Union gi L. Syamkishore na taki Best Supporting Actress na Kanglei Living Arts Uchiwagi Moirangthem Linda na Best Comedian da Pakhangba Theatre Ngairangbong gi Play Ice Cream da Barab ki role laukiba T.S. Lemba Best Style Artist da Basikom Dramatic Union gi Play Aina Tumdringai haibasida Loizing gi role laukibi L. Mataulembi Best Discipline na
Kanglei Living Arts Kangla Usiwana Best Stage Management da Liberty Theatre Kausingi Robin Chandra Boris Amadi Sarjitna Best Lighter Liberty Theatre Kausingi G Imotomba Sarma Best Music da Liberty Theatre gi KSI Santa M Dhanachandra SIS Kanta Best Custom da Kaksing Dramatic Union Kausingi G Santi Amadi Liberty Theatre Kausingi L Renu Aninantaminaki Best Makeup da Kaksing Dramatic Union gi KSS Niranjoyna Second Best Makeup na Liberty Theatre gi A Sujakumar na Takibaloyana Presidential Award na Seibajatra Kam Drama Association gi Play Isani gi Script Writer and Director KSS Somarendra Amadi Mona Lisa Arts and Culture Association gi Play Krishnananda gi Director and Mona Lisa na Phangkre Jury Award na Royal Theatrical Club Kaisamthonggi Play Thawai Lakpigi Director Professor M Akshay Kumar Singada Kusinaki Panbayabadi Handaki Festival asida Best Production Yauna Liberty Theatre Kausingna Apunba Award Tara Phangki Sanksi dapat data poin kali minggu kan apa yang Manipur society art kalsar usul Naga Peace Talk Marilena Manipur Legislative Assembly gi Atuba Special Session ama phambiyu mifam adu da lawrakpa warep sing adu miyangi warep oigadori bani haina Manipur Pradesh Congress Committee gi wangang loiso oiriba hanagi Minister Okram Joina phongdokre ngasi BT Road ta leiba Congress Bhavan da pangthokpa pawgi mifam da o Joina pawmising da haiki Assembly Session phamduna warep lawba haibasi Kendra gi mihusing na saruk yaduna lawgadori bani maramaduna warep asi Manipur miyangi oigadori bani Luraba tanpam asida Imphal gi maruiba mafam kharada bom pokai lakpa amadi state asida paramilitary force kya thajulakpa si MPCC na haksina lawi interlocutor RN Rabi yauna center gi lusing basanga naga peace talk waroi singi matangda phongdoli wafam sing asina amukai hena Manipur miyamda samamnaba phawale India lengang starakliba thawangasi aronba agenda ni haina Manipur miyamna lawdaba ngamloi amaromda kumbi SC gi hanagi MLA mangina haiki Housing Center da ladiba BJP lenga asidi democracy bu ngakthi chaplaga sasan to bolengak ni lenga asna Kashmir dagi article 300A lokthokna bahona bada state dugi media internet yauna makhal makha kya gi thabak thorang thingjinduna state do masetana thugai ki mato asuna Manipur da su paramilitary force kya thajlakduna Manipur masetana thugai ga dori bra haibasi Congress no singnei Kha Manipur College Kaksingi English ngai tarang pan kungi Students Union election ngasi yamne ingna singna pangthokna loisingkhre ayuk pung 8 dagi hoduna pangthokiba election adu numiyungba pung 12 phawba jathaki mikhala sida khana jainaba thoningdaba thodok thoktanaba Kaksing Police Station gi OC AK Premjit amadi mahaki team galoyana traffic police personnel singna kanna section tharang lakhatki section tharang asigdama Students Union election committee gi RO college gi principal P Raghu amadi ARO M Sanatona Thagapa Phongdokhi ngasigi mikhalda mai pakraba candidate singdi General Secretary Vikas Gotimayung Finance Secretary da Waikhom Loyanganba Games and Sports da Mayang Lambam Bidyasor Magazine Secretary da Khetrimayung Gibson Debate and Extension Secretary da Huidrom Dinesh Boys Common Room da Thongnaujam Mani Girls Common Room da Huidrom Manju Debini Panbayabadi Social and Cultural Secretary gi oinadi Laisang Them Rani Devi Mangjona elect tokhrabani More Ward number 3 da laiba Dr. Colvin Academy gi Nipu Teres Suba Foundation Day Cum Prize Distribution gi thora amangasi pangthokre thoramadu da Reverend Thonglen Hauki Pastor KBC Pastor Jangkho Hauki Principal DCA Dr. Thongkhasai Hauki General Secretary KBC Onkhothang Haukip Education Secretary KBC Dr. Ngamkhai Mate Chairman Education KBC na maroiba miyosing oiduna pangthokpa thoramaduda school adugi mairosina natyoiba jago isai utki Jangkho Haukip Principal DCA na thoronga marirena phongdokibada school asigi foundation day pangthokpagi maramdi students singbu development tongningba khwaidagi phaba parents da mana piba khwaidagi phaba ojada mana piba
गुड डिसिप्लिन मना पीबा स्कूल असगी क्लास खुदिंगी टॉपर सिंगदा मना पीदुना पुनिंग थगतकी ISSLC एग्जामिनेशन दा माय पालक्रब स्कूल असगी महिरोय सिंगदसु मना पीदुना इकाई खुमनब उतकी लोयना डॉक्टर कोलबिन एकेडमी असगी फुटबॉल एकेडमी अमसु हांगदुना स्टूडेंट सिंगबो हिरम क्यादा डेवलपमेंट तौनबा कन्ना होनरी हाइनसु फोंदोखी National Council of Science Museum asina periodic table of chemical elements impact on human welfare haiba topic da Regional Science Center Guwahati da tha sigi tang taruk da pangthokiba National Science Seminar 2019 da ani shuba position phanglakhrabi Padma Ratna English School Kalsingi Mahiroi Naurem Sobiniti Devi ngasi mahakna Manipur yorokpada mahaki school gi oja sing amadi Mahiroi suna kaksing khunang mari phangbada taramna okre Naurem Sobiniti kaksing wairi Chanapati lekai dagi Naurem Mohandas amadi Naurem Ongbi Memtombi anigi masanupini mahak District amadi state ki thakta pangthokpa science seminar singda makok mathang taduna mai palaklaba matung national ki thakta pangthokpa science seminar sida saruk yarubani science seminar aduda mahakna ani shuba position panglakpa ngamkhibani hairi November tha asigi laliba tang tara da Friendly Environmental Warriors FEWGD bamna sinna plastic related waste collection competition ki prize distribution ceremony ki thora ama pangthokani haina toramba du hauze Manipur gi oraliba irang ihowas na maram oiraga matam kharagi yaithok chare ihowasi pibam khara hek phabaga prize distribution ki thora masi pangthokjagani masida participants singna ninga naba tobiganu amadi prize distribution ceremony of plastic related waste collection competition thora masi pangthokpada participants singdasu mangjona khanganjarakani maduda participants singnasu matam sana lengbek na mapung phaba thorama oheminasi haina FEW ge president ke puna singhana thadorakpa serol amana phondorakli ngasi ayu pung mapan tabada Imphal More lambi ki khudeng thabida laiba 12 Assam Rifles post na More rom dagi tholakpa gari ama sek tobada gari adu da tonglakpa myo amadagi heroin powder ni jingnaba gram kuntar ko konana phare hairi heroin powder konana pharo myo adudi lakho gau chai humphomari apopagaming tongkhosai khanpi churanjang pudagi ni hairi pharo myo amadi polamadu ngasi nungthil More police station da khusina kre hairi Headquarter IGR South ki makhada 26 sector Assam Rifles Tenopal Battalion na Know Your Army Mela haiba motivation program St. Peter's School Tenopal gi Children's Come Parents Day meeting ngasi pangthokibagi manung chana sinduna pangthokre thoramasi sinbagi maramdi Assam Rifles na National Defense Academy NDA Indian Military Academy IMA amadi Officer Training Academy OTA da join tongnaba pangtholiba tongan tongamba recruitment singda saruk yaduna Armed Forces amadi atai security forces singda yauningnaba motivation pinabani thoramadida mahiroi samri yankhairom oja mama mapa naha amadi civil society organization gi member punna chamauda taruk lomna saruk yaki weapon melas da makhal makha kaya khulai sing pau phangnaba posak singna singba kaya su utki Maharashtra da Anoba government semnabai kudam uba phangdabadagi Chief Minister Devendra Fadnavis ngasi pham thadokre government semnabagi deadline ngasi ahingni Fadnavis na Governor Bhagat Singh Kosapuri ga unaduna mahaki pham thadopagi se adu pisin ki hairi media ga unabada Fadnavis na mahaki party colleagues sing amasung Shiva Sena bu thagat ki mahakna haiki haukiba sahi manga asa singnarakpa kya thona leina thengnaba ngamki haukiba thada pangthokiba Maharashtra State Assembly mikhalda BJP amasung Shiva Sena na majority phangbangam khrabasu hojik phawba government sema ngamda leirakpani result phangba October 13 da Shiva Sena Chief Uddhav Thackeray na party anina 50-50 power paiminaba amadi Chief Minister su sahi ani tangkhai oiminaba lauthopa leikrabani ani suba full term gi asa toriba Fadnavis na dilla du yakhide BJP na Deputy Chief Minister Chief amasung maruoiba Minister Singh Shiva Sena da pige haiki adubu yanabadi lekhide members ani marpuni palaiba house da sit sam sumna manga kariba BJP na sit yankhai taruk kariba Shiva Sena ga tharaga punna cham humphuma thoi leiduna full majority phanglibani Thangja numita Prime Minister Narendra Modi na sangagadoriba Kartarpur Sahib Corridor gi sem saba kana sathari Kartarpur Corridor na India ki Punjab ta laiba Dera Baba Nanak Shrine ga Pakistan ki Punjab province ta laiba Kartarpur gi Darbar Sahib ka samnahalagani
ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯒꯨꯔꯨ ꯅꯥꯅꯛ ꯗꯦꯕꯖꯤꯒꯤ 450 ꯁꯨꯕ ꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯣꯔꯤꯗꯣꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯤꯜꯒ꯭ꯔꯤꯝ 5,000 ꯁ꯭ꯔꯥꯏꯟ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯍꯟꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯅ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯨꯜꯇꯥꯟꯄꯨꯔ ꯂꯣꯗꯤꯗ ꯒꯨꯔꯨ ꯅꯥꯅꯛ ꯗꯦꯕꯀꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯄꯥꯂꯟꯗ PM ꯃꯣꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯆꯦꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯃꯤꯐꯝꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯅꯈ꯭ꯔꯦ 94ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯈꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ 2019ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝ ꯉꯁꯤ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯗꯅꯕꯤꯁ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯏꯃꯦꯖ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯄꯤꯖꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ